Не, вот точки ёптим, короче, 100% اینا پلاتوی مورد است. هر روز مقصد اینا میگذاریم. فایده لیسیسیا نمیشه. مقصد که 100 روبل دیفازی منی 10 روبل هر روز میگیری. تو یه ماه مقصد تو 3 ماه 10 روبل میگیری بعد 3 ماه بیکار میشه. با مجبور که در 100 روبل دیگه مقصد اینا بکشی. 1000 روبل دیپوزیت نی استاندارد یعنی. و دائما همش دارم 1000 روبل یعنی 100 روبل هر روز میگیری. کاش دیروز مقصد 100 روبل میگیری داخل. اکسپر مقصد یعنی که بخوای بکنی 10,000 روبل میمونی هر روز 1000 روبل میگیری هر روز. اینا برادرها کاش در تاثیر میمونن. اینا آتی دارن. اینا برادرها بودوی پینی همه توجده دارن. چیزشی بردارم اون ویدیو یعنی کامنتر بنویسی. هر روزا مردم بیشتر سمشونه اینا. کار گفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه یکی دست بکار است. میخواهم که همه‌تان در این بابت مسئولیتناک باشید. باز همین دیوانه. او را از اینجا دفع کنید. ایستید. اینقدر که دوان آمده است به فکرم گفتنی مهمی دارد. اکنون شرمنده میشوی. برای کارهای کردت یک جواب میدی. تو تمام شدی خانم مجیده. تمام شدی. این چطور میشده است؟ کی مرا به جوابداری میکشیده است؟ من مرا خنداندی کودک. تهمت میکنی. آها. کمی پس تهمت را میبینیم. کمی پس شخص اینجا میآید و حجت ها را میگذارد. بعد بروی تو من نگاه میکنم. برای گریختن موش بر این سوراخی میجویی. به این زن خوب نگاه کنید. میدانید که این زن چیکار کرد؟ پدرم را حبس کرد. بله، پسری را که خودش به دنیا آورده است به حبس انداخت. تنها برای قصاص گرفتن.
шумо ҳам аз ӯ эҳтиёт шавед. барои манфиатҳои шахсияш ба ҳама гуна ифлосиёт даст мезанад. қодир, модар? акай аҳмад, мурдааст. ваҳ ваҳ, сиҳату саломат буд. ин чӣ хел шудааст? ки ба шумо гуфт? чӣ хел мурдааст? чӣ хел? ба садама дучор шудааст. ба ман занг зада бо ту вохӯрданашро гуфт ва аз сабаби будани чизҳои муҳим хоҳиш кард ки ман ҳам оям. баъдан адвокаташ занг зада хабари нохуш гуфт. садама. шуниди хонум маҷида? ба садама дучор шудааст. боз ин садамаро ҳам ту ташкил накарда бошӣ, а? девона! писарамро сар деҳ. чӣ дандонҳоятро нишон медиҳӣ? ту чӣ кор карданӣ? истоп. қодир, кабе пеш сафсата мехондӣ, оиди ҳуҷҷатҳо сухан мерондӣ, маро ба ҷавобгарӣ кашиданӣ будӣ, барои гурехтан сурохи неҷӯӣ гуфтӣ. гап зад, чӣ як бора дамат гирифт? би гӯш мекунем. сӯзан, тамер ва аъзои мудирон ҳама гӯш мекунанд. зуд нақл кун, то ки ман ҷои гурезро ҷустуҷӯ кунам. ману ту боз во мехӯрем. аз нав ҳисобу китоб мекунем. бале, дилхушӣ ба охир расид. акнун навбати кор аст. модар, писарам, ин чӣ хел шудааст? чӣ? ин садамаи нақлиёт. намедонам писарам, намедонам. ин як ҷиноят аст. ҳеҷ гуна садама нест. ӯро куштаанд. аз куҷо медонӣ? хулас медонам. қодир, медонам ки асабӣ ҳастӣ, аммо илтимос аз ҳад нагузарон. чизеро фаҳмидааст. акаи аҳмад чизеро фаҳмидааст ва барои ҳамин ӯро куштанд. ин ҷиноят аст. маро метарсонӣ. барои чунин шармандагӣ узр мепурсам. ба шумо ваъда медиҳам ки ин ҳолат дигар такрор нахоҳад шуд. ман ва аҳли оилаам рӯзҳои вазнинро аз сар мегузаронем. аммо мехоҳам бигӯям ки ман маҷида ипекчӣ ин ҳолатро пурра ислоҳ мекунам. ин ҳолатҳо танҳо як лаҳзаи ногувор аст. ҳолдинги ипекчӣ яксона мешавад. мо корамонро идома медиҳем ва боз ҳам бо нерӯи тоза. чӣ хеле ки медонед, вазъияти камол хеле ногувор аст ва ин барои ширкатамон ҳеҷ хуб нест. буҳрони модиро паси сар мекунем, вале агар шаъну шарафамон коста гардад, онро барқарор кардан осон нест. барои ҳамин мо ба дигаргунӣ эҳтиёҷ дорем. чӣ хеле ки одамони ҳозиразамон мегӯянд имиҷи нав.